kalemkeun wah. Pas
Yes, menur. Yes, menur. Paya menghajat buku. Dua lagu terlebih Pak. Mengpengaya waktu di pasian kebijaksanaan menurut Bapak Babin Kaptibmas. Kurang dangdutan. Video lah. Hoi. Pang nganggeurkeun heula anu jadi. Di mana, Mat? Heeh. Gantian. Saudara petungkul, matak dieureunkeun reak teh bisi anu jadi ka Bandung, ka Tanjung, ka Tejeh jadi masalah. Paham meureun. Dangdutan tapi aku dijepuk kowe moal. Saudara petungkul cageurkeunna. Ulah make gamelan mah bener. Pengalaman kuring gitu. Sedang lagi. Hampura eyang sekuring tali lamun bisa karhun kaca ica tong daratang. Aina datang. Hampura we. Ngarokok bajakannya juga kan. Semuanya tah nu joget data cenah musikna. Nah, Abah. Lamangkan lah, Kang Ariel tarompet tunggu kapayun. Kiri sama Ampunten eyang, biasa dipiri ku gamelan. Lagi istirahat dulu. Margi situasi kondisinya beli Minuman manggis lagi, minuman manggis. Dari tadi nyari Abah Jaka, coba mana Abah Jaka? Bentar lagi main. Itu direbut kayak pakai. Yang live Fikri kayaknya live. Fikri live tuh. Nunjukin Abah Jaka. Kudana giri, kempil, kayak kempil. Dari kumpul, ayah kumpul. Dasreng. Ada yang kau. Ariel damangkan lah itu nu jadi. Oh itu tuh, damangkan lah nu jadi. Abah balong di bantosan. Ampunten eyang. Kutara patunggu, hawatos kana kurungan beli kagalai. Bang Barongan namun nurun segidik beli ka Badung. Nyunkeun nambut Bang Barongan. Namun Acengos mana ada. Aduh, susah posisi ini. Ini yang nanya Fikri nih. Nambut Bang Barongan, sakadap. Satacan dangdutan orang damangkeun aya nu ngiring kaul. Nya, sakadap Bu Haji. Tempat tadi ada sedikit kerusuhan. Pilih kagalai Bu Haji. Ulah tepak 2, ulah tepak 3, ulah komo tepak bujur mah. Ulah sedadi tanu kitu mah. Kenapa disembuhin? Awas disembuhin tuh. Kaya enggak pengaraya. Dipakai topinya. Ayo, orang dangdutan. Keluarga besar mana we pemurut lagu? Ngapain dia? Hampura sok. Hampura. 12 lebih pakai sarung. Abang Barongan cokot Bang Barongan. Dicokot si Dede. Ayo, Bang ini orang dangdutan. Ini Bang Barongan. Bang Barongan.